Esselamu alaikum, molim uvaženog hafiza da mi objasni zikr poslije farz namaza jer mislim da nisam jedina koju to zanima. Da li se uči dova kao što smo mi ranije učili ili bez dove? Vaša vjerna slušateljka iz Zenci. Selam. نسأل الله تعالى أن يوفقنا على خير. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da spoji ummet Muhammed alaihi sallatu wassalam na onome što je ispravno. Ona praksa koja je ispravna kod zikra jeste da rob nakon što izlazi iz namaza riječima assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, izgovarajući 3 puta astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tebarakta ya dal jalali wal ikram, slaveći Allaha subhanahu wa ta'ala sa tim riječima i zikrom koji treba da bude odma nakon fard namaza. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعم وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله سبحان الله 33 puta alhamdulillah alhamdulillah 33 puta Allahu akbar 33 puta zatim la ilaha illallah la sharika lahu al-mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayatul kursi i kul huwallahu ahad qul huwal falaq wan nas po jednom, a iza sabaha i akšamskog namaza po 3 puta. U knjigama literature koja je prevedena možemo naći kako je klanjao Muhammed alejhi selam. I ovaj zikr treba biti samostalan, bez dove zajedničke. Praksa da se uči zajednički dova u džematu je neispravna, ali ako bi nekad posle namaza rob pojedinačno moli Allah subhanahu wa ta'ala, ne smeta, a ne smije biti uvijek u svakom namazu, jer to nije bila praksa Muhammeda alejhi salatu vesselam.